Makedonska pobjeda, skinuta mačem sa mača 10 puta jače, a uz to do fanatizma hrabrog neprijatelja. Zaliječila je krvlju pobjedničkog trijumfa rane kosovske tragedije i time popela tebe na tron najveličanstveniji što ga svijet pamti, na tron cara junaka. A vidite što tvojih sokolova nagradila imenom kosovskih osvetnika. Krst napravljen od mačeva Obilićevog i tvog s natpisom Vuči do ili Kosovo ostaće u odlučnošću svoje alternative vječni simbol srpskog heroizma, neizmjenjiva sadržina srpske državne ideje, državni program i posljednjih srpskih naraštaja. Tako su nekada srpski orlovi govorili o Kosovu. Sveti Java Justin, kada je jednom prilikom branio svog velikog prijatelja Vladiku Nikolaja, govorio je o tome kako komarac nikada ne može razumjeti šta je uzlet orla. Zato komarci u svom zujanju i letenju ne mogu orlove pozivati na Kosovo. Orlove na Kosovo mogu pozivati samo orlovi, i to onda kada se orlovi oko toga dogovore. A orlovi srpskog naroda su naš patrijarh u Peći Beogradu, onaj koji stoluje ispod orlovog krša na Cetinju, Budimljanski vladika u Beranama i Nikšiću, Republika Srpska, Srbija i Beograd. I kada se orlovi oko svega dogovore, sve će lasno biti kao na Vučijevu dolu, a tada se zujanje komaraca neće ni čuti. Mi smo povodom ovog značajnog jubileja pripremili kao opština Nikšić jednu spomen medalju povodom 150 godina od bitke na Vučijem dolu, i prvu smo juče uručili našem mitropolitu Joanikiju, koji je prije 10 godina zajedno sa mitropolitom Amfilohijem osveštavao ovaj hram i čuvao tu luču, a drugu imamo čast da uručimo upravo njegove svetosti, našem patrijarhu Porfiriju, da ga sjeća na ovaj boravak u Nikšiću i na ovaj dan. Joanik je stavio A